syukur nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tensong habakren ke jinyalang pediang borom jiki arngut ki MLA ke PDF syakaseg NPP kita ubak Gavin Miguel Melim MLA ke Sora Constituency baru ubak Bantedor Lingdo MLA ke Maukenro Constituency Ulaong. Bamenta ke sengi ke hendreu terik ujemang arjar arpulai. Laya soy ke sernot jong ke jingalong kawai hapedeng ki arngut ki MLA ke PDF bat ukonrat sangma. Baru ubak Preston Ulaong ru baga jinglong kawai ni ki ar kan penklannya ke seng NPP. Hagani ke sengi ni kaliang ubak Preston Ula ai kublai ru yakni ki arngut ki MLA bat ong bakar rai jong ki kum ki nongelam ke PDF kadai ka bakila le kat kum ke nongrem. Shisho ni kaliang jong ubak Preston Ula ong bah ka kamsan perthai don tang ki parlok ki ba shijunam amjudon ki nongshun. Namar hadin ki election bat andala jom ke pangpedeng galong ban syakri ke constituency badru ban syakri ya ke Jela. Ulah keren ru halor ke jingkam jong ki waipat ki seng baki jat benreu henrei ke sulong baik tangkum ki slading lada be kala air syaka monni syaka diang syata kin pai badulah kintu de ka baong haba jat benreu dai ban sedang swana la rempei nangta hasnong bat ha constituency. Hagani ka singile don langru National President ke National People's Party ubadai ru Menteri Rangba ke Jela u Konrad Kongkel Sangma ki Menteri ke Sorkar Jela ki nongyalam ki reu pat ba bat kiwei. No permanent enemy. Namar karo isut hulus kita. Ngapa dengan ongkum ni? Haka politics don tangki permanent friend sudah. No permanent enemy. Mdon tanong sun adu bamlok sup bani keren. Nrei haka politics mau yaki tangki perlok sudah. Namat anda election kan mau bah. Anda laya job. Ka subjek pedeng kecungi kolong ban syakri ke konstitusi. Nang ta haka jo kapor ban syakri ke Jela. Don kiwai ki parti ke bagi kini kisngi. Ki ong jat benriu. Nas lading. Nang ten slading. Ba kaler mitui tau syadiang syamon. Ani ya bodu pai bakat ki dim do syu opetei. Hana ba jat benriu. Ka ba kelong bahaka sesila jo. Pe tliu lut pe saar lut khat ka surok. Kaskul kamrat kabreng leno. Haba jat benriu ngamut benong takawi. Habing ya ka jat benriu bat ka jelas dang syuan narempei. Narempei poy hasnong. Nasnong poy konstituensi. Lada pernah ki konstituensi bor nru telinga ong ya pikata kain ba ja ka jat benriu. Ngraya pomplu sedep long imo. Teng isya ayalam bakla. Teng isya ayalam baklangan ong epi. Ngraya ngana sobon ong bak. Mangi mentang lalong kawe. Tongin syakri ya ki konstituensi ya ke distrik bat ru kumju ya ke Jela jong i paro kawe. Kenang bak kini election di bandang wan ngin nang yo jishen ya susu na ki pajba jong ke Jela mekla jongi barokowi sign the marital certificate Ba Kevin and Ba Konrad Sangma, and now we become one, and you need to understand one thing: oneness. We become stronger. Kata kadai kebangakuan orang. Kajing yalong kawai nakia kan penklan ya ke parti je. Dengai ke Malaysia jangu ya kini kira orang bah di badan sedin cuma perok ki perlok MLA ki perlok ministers bat kamtam kerpang ya pi ki leaders ratba jong ka PDF ngan meripitsu ya kejuk ke ketir tamang la sutu saya kedap
kani ke bapilale kat kum kanong rim kabade ban ngakan mau hakapor mensua ba om kliap lamai ka khnam kum la syai dang mi khnam kam dei kata ka kliap lama hadu menta ka khnam ka don ta bom don emeli we tengah try bikin maulud ia katu ka political history tenrei menta ka kenti kinong yalam jompi kini ki armut rengkat uba auspicious dei ki priu ki bayat da kelenti ke pate thik pathik nadu ke grassroots level hadu ke district level thik pathik pia sulok pia pelu jumut nomor pikat ka song kha song man dei basu yo ya petang ru benai lawai ka yo song tak sistem asnem katar komlo re habangi le song kha hadu ndaya mereka tak ke di kudun kamer ke kubur ke bangakwa ban pa na kaliang ke NPP bat ke PDF ai bakan ke wedding ceremony ke bile mentah kami kan yaine pateng la pateng nang tamene ke bakong ni bapai dang ke badai ba PP Emily snap ha kat lai terik hadim ke sibji ngin yo suwe long arpo kendai yo dei kum kata duna saar manu bantip yo adin lai penai sauna yo mi saar poi lai puar meneng elap election satai sesoyong long ibatkan poi kapor bagin ong hierno majrong bos to ya tengno da kejat bot yang ini da kalau bot da kejat nginya mangi ka kali tambah bot ma phi da kejat kan puai kata kapor te nak da ma kwa ban ong pi to ngini trei ngia long kowe bat kumjung lai keren bat national president badon burom jungi ngakwa ban pentip kini ki arteli ki blok kowe ka konsensi sora bat kowe ka konsensi mau kenro na ka parti hai koman nilai rai bangin sa dissolve no shua ya kini ki blok habang ong tamut ban ong bigi barem pinum don betashu don betang ya mai kam de kata te yakini ki arteli ngin sa dissolve kawe ya mau kereu bat ka bakar ya ka sora kenang bangin yo ban tau thmai hapo ka jinglong chairmanship kini ki armut ki meli bat ka bangia keren lo kolong bikin bat himaki ya ka kam presiden like lut kini kita ibro namar UMLA te ubakwa ban ya job election ndai la dolong ubomlong MLA teng ya lempat namar blame perkhat ya kaban job na kaban rem na next teril ta ka sim hikini ki lokal MLA ngatrai ka kambaro kan be kan ya be na dong sodong tikata ka bangakwa ban pentip ya pi yo lese na kilian kini ki nong kersian ki leader jompi na kini ki na bro atli ka konsensi yo pirit mesti mau pingin leh kota te hakne kata yo barman ngin sa isu yo kodar badadin nang ta kini ki MLA beton burom jongi kin sari organize ya ka block committee jong ka parti NPP hakini ki arteli ki constituency ramba jong ki balong so instrumental na kamentakan ka tem ka baladet no haka ji syakri ke jongi haka kapasti ke bapero ban penkelun ya ka sorka hadu bingla ban complete ya ka tem barok kowe bat kumjuru mentangin peteng biang haka ni ka sorka ka MLA ka baa hapo ka jingalam jong uchi minister beton burom jongi balong ru national president ban syakri biang ya kene ka sansnem ka badangsa ar hajar ar kulai hadu u ar hajar ar putra kulai yapi si hajar